Keruwit ke entar Miami hadu da aran not goal persyai ka solek menta ka step haka jinglikai haka MLS. Haka baka entar Miami menta kladon kat prapon haka dan ka baar haka menjekan pon haka MLS nagi kendai sin nyalekai. Haka ba yakini ki arkol menta ka step na menta ka entar Miami layo ban tab da Rodrigo De Paul haka menit ke prapuar ya kapala asis ta use Gobia. Bat haka menit ke prapulai lengbal Luis Suarez ya kapala asis da Berteram. Kum taru ke entar Miami klub penlimno ya ka solek menta ka step da aran not goal. Haka baga entar Miami menta nagi kendai sin yelekai klub kur kat prapon kabadona kedan kabaan. Kat bakanas pilepat nagi prasin nyilekai kelakur kat kendai pun. Empat ke Inter Miami hak MLS kan sekun persyapat saya ke New England hak arpun Reuterik mentaup ne April hak po San Jose Minstep. Henry lada kanas pile kan penlimno eka Charlotte hak arpun Reuterik kumta kat setambiang. Sasapun yak Inter Miami hak ba menta nagi prasin nyelekai kanas bile katam stang sipon ya ke entar Miami. Urang nyelekai bele tep gol buntam hak MLS hak nek ayom menta uday Petar Musa pelio kendai gol nek klub Dallas. Nicolas Pat nek klub New York City prakol Messi nek klub entar Miami ulayo new gol. Bat usam surit kanas bile ulayo kumju ku Messi kata mar new gol. Kum ta haba pej hakemi jekan pon na du bastang menta kayom ke entar Miami hadu menta kampadon ke jingdu jingkermen panyo kore ka trofi ke MLS hande ke jingale kadang dei na mar menta ke jingmi madan kadang dei tang kendai sin kublai sibun.